Seguridad ciudadana yatiqaña. Yatiqaña utanakanxa cámaras de seguridad uchtatñapa sarakisa. Irpirinakatxa gobierno central toqet jaqanayt'ani hichasti. Provincias marcanakan haniti wawanakaxa chhaqpach. Qajoya utanakanxa yukama kunaymani wawanakaxa chhaqhariritapawa. Kamawa redes sociales chiqanakanxa periódicos chiqanakanxa qaylliqantataraki. Ayutk'amawa autoridades irpirinakatxa provincia nakanxa kikipawa kawkhanakatija ciudades intermedias wali jaqinakatjama sarnaqapki hanukaj qhatunakasa autonakasa sarnaqapki ukanakanqa ucht'asiñapawa sasawa khamata qhanayt'ani Seguridad ciudadana, kamachirjamaja, fiscalis yatiqaña utanakanxa, cámara de seguridad uñjanyanakawa ucht'atañapa. Uksatoqitja hichurinakanxa, provincias marcanakanxa, ukamarakikiwa chhaqharaski wawanaka, qajoya tawaqitanakasa. Kunsa mayitaraki irpirinakatxa. Han mayitaraki Colegios, escuelas por cámaras de seguridad, hayukaja, ukataipeja, wale sinti askispa wawanakataki, haniwa yakisa utjarakispati, como wawanakaxa, kun hamas saraski, ukanakasa uñakiptatarakispa, hayukamaspa wakullaka. Ciudades intermedias, jaqinakatjama wali, aksaru, ucht'asitaki, chhaqanakanxa trata y tráfico, lunthata jaqinakatja irpirinakatpawa, ukamawarstaniwai, Beatriz Valero, Comité Departamental Bartolina Sisa Toqena chiqanakanjta. Patekamaya, sikasika, umala, ucht'akanxa walja, wawanaka haypach lugarat sarapje kayukirakiwa, hay ukanjama chhaqapje sasawsapjaraki hupanakaj reclamapje, entonces hay ukatpa wale importantispa kullaka cámaras de seguridad kitimpiso ko waqsarantawai ukhayatisitaspa pero maya akam chhaqtawai kwa haniwa kawkarusa saranjama karakiti kullaka.